Okay, ready? Wait. Okay, the father-to-be mismo ang mag-reveal. Go! Are you ready? 5, 4, 3. Laban sa introduction, no? Bless us, O Lord, and the food which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Later. Pink and blue. May ballpen dito provided for the suggest a name. Kung inyong choice is girl na name, then yung inyong name diri ang mapilian or the nearest name na plano ni Christine will win. Wala pa na siya corresponding prize. And then after ninyo isulat, iyan na lang i-roll murag ka sa graduation ba. Then iyan na siya higtan lang ani. Pwede rin ninyo putlon. For all pink, sa pink, pupundokon lang ang pink. Blue, suggest name na panlalaki na name. Then we'll group together the blue and girl or boy name. Okay? You can eat now. Eat yol. Yung para inyo, oh. Suggest na mong name, God. Pinaka-cute na name. So guys, Axie is life muna kay kapay pag humana mong pangaon niya basta di siya makaduwa later, so karon siya magduwa. Si Ate Nitch ang mag-adventure. Iki adventure gang. Ay nga naman. Busog daw ka siya guys. Sa pangalan ng guys. Si pangalan. Sige, kuha sa daan ba? Blue or pink imong pilion? Pangalan ako Gordogoy. Dili usar lalaki rin, suwat. Bugard. Lalaki ako gana lalaki rin, suwat. Yaga-yagaan mo ba? Gordogoy. Ako Okay, ate. pangalan ba kay? Jaden, Davin, Aiden. Taas ako abro ko yun grade 1 lagi. So, nakabutar na ba ang tanan? Kimberly. Ten, payagi lang nitin ha. So, busy kayo sila guys. Nagsuot ng pangalan sa Nitch. Sod. Kuan to si Gazini Ganados. Actually, ka na sa suggest your name is the last game that we're gonna reveal. For our first game, just like sa Japan, kung magbasa og libro, mag-una mo ka sa luyo. So, inani sa datong buhay format. Later na siya. Dito na ka. Actually, ka na ang casting of both sa suggest your name is the last game that we're gonna reveal. So ready na ang milk ni Binsoy Mills o ni Kuya Mike. Okay, katong gusto, who can guess? Who can guess? O, ito sa cameraman. Who can guess kung pila na ka-weeks or ilang weeks na ang Janitin? Christine. Okay lang, good? Wow. Welcome back mga Megs! Welcome to Tinchan and Nitch 2.0 for our gender reveal of Ma'am Shitin. So make a guess kung pila na ka-weeks or ilang weeks na ang tiyan ni Tintin, ni Ma'am Shitin. Weeks. Weeks ang counting na medically. Kasi ako si Nitch. Gusto niya mag-register na. Ikaw, Dili man months. weeks mo. Gig. 10, 9, 3, 2, oh, we have Michelle Del Coro. Sa'yo mong guess. Anong guess mo? 21 to 22 weeks.
21 to 22 weeks. Another. Tag-an. Ilang weeks, mother? 26 weeks. Nag-usa rin balay pero One more. One more. 24. 24 weeks. Sa ito yung Michelle? 21 to 22 weeks. Mother? 26. Ka, JJ? 24. 24. And so, what's the right thing? 24. Okay, so man na siya, why you check iba? Wala sila kay ba dyan. Sila kay ba man? Wasod mo kay Oh, max. Di, actually 25. Magana ka chance. Ay mong price later, nag-abot ni Daddy Harbs. That's our first game. Second game. Come here sa atin. Come here in front. Kaya prinsesa. Ay, prinsesa. Kasundot. Walk ka pa daw, Debbie. And then balik ka. And then tuyok ka. Tuyok ka. Sige, go. Go! Ayaw ko ang sayaw inday. Okay, kung katong mo guess or boy or girl, if your choice is boy or if your choice is a girl, your guess is a girl or boy, kung girl, ari mo diri kuha. And then, i-estimate ninyo ko ang circumference sa tiyan ni Tin. Using this. Sokod. Ang sukod. Kailan exact siya, diway mo sobra. Then malalaman natin, we will know, pinakalas na susukatan si Christine. Okay? Si Ma'am Shitin, the mom to be. Sige, you can start now. Pwede mo. Kailangan one color lang. Hindi, ari ka din niya. Kung magsukod ka pa. Ako leader niya. Magpa sa kanan. Magpa Kamao na si Nitch. Oy, sige na gang. Wala na, oh. Taas na. Just hold your creep. Dali. Nitch, wala pa ka Nitch. Amo na mo ha? Aw. Dito ka na nga to. Ay gani adto ka nga to dapit. So guys, busy kayo sila guys. Nag-meeting. Okay. So isok dyan si Ma'am Shitin guys para maibawaan na kinsay Sukod sa kuan. Yes. kinsay makadaog sa second game. Up! Okay. Blue. Blue. Game mo rin. Lo, kamamon ni Monitin, awatin. Lo, sa... Marikuwang. Sagot na kayo. Nitch, ka Nitch. Awa ka Nitch! Wala ha. Kinadaulan. So akong the nearest lang ha. Layo na ni. Bye ba Nitch? Bunitin ni Nitch. Eh, layo ka natin. Kamay niya. Ay, Ingel! Ay, lang ka. Amping. Ay, tao, ginoo. Ano taas? Sakit ka. Taas agad. Last na rin. Yay. Taas na kayo. Asa to, pinakadoon. Asa to? Ato. Benz. Porero na ganang ticket sa luto mo. Okay? Basta. Hindi mo soy. Kami kayo ni. Winner, Vinsoy! Yay! Kinitch! Okay, ari dire. Padoon din kay dili ko klaro. Hadlok siya ito na lang. Okay, ready? Wait. Okay, the father to be mismo ang mag-reveal. Go! Yay! Sa prank. It's a prank!
Di, let's go. Dili na tabi kay dili na gini prank ay. May Nitch. mukha na to isend na sa iyang obigay niya ang kuan sa tawagan natin. Ultrasound karot taon after. Ang unsa jud siya so cake na ta. Si Nitch na si Nitch. Sige Ate Nitch. Nitch, kay excited na sa iyang Birahon yung Ate Nitch. manghole. Nya, makita diha na makita na ang kano. Kinalasan. Ang kinalasan diha na sa Ready, go! Gender reveal, go! Are you ready? 1, 4, 3, 2, 1. It's a prank! Masabi bi. Later. First name suggestion. Isa nagsuwat ani Ezekiel Mabel. Isa makataypan niya pero final decision kung unsa iyang i-name sa during baptism will be the mom and the dad. For big girl baby. This is Judge. Judge. Siya ba? Nana may bench mo to nag-bench. Now may mga siit. Naman mga siit. Jean Raphael. Park ining. Ining talo? Rog sounds mga artista siya pangan Kyle Aiden. Sa ganang ko? Kyle Aiden. Hoy, murag ko ni siya ka ng love team Jaden. Ikaw, ano, Nitch? Lasyon ni siya. Isa ni Nathan Carter. Ano ba, Nitch and Chindy? NC na lang na. Isa gisuot aning Chanel Zion. Ajoy. Mao ni sa buhat ay kusi man. Kani mo mahubog ko ani kung mo ni siya. Clark Jack Daniels. Peterson kisa ni. Peterson, no? Damo lang sa Init sa katubot. magdamag. Mao jud. Init sa magdamag. Uy, Rita. Absidef. Oo. Pag vlogger ka na yung Absidef. Nakaroon pala di ko. ABCD, wala absolute. GK namin. Okay, update. Kisa ni MJ Nelson. Oh, abinsoy kay Timothy Bradley. Tedious. Timothy Tedious. Kuhan siya ka na Christian name ba? Saint Timothy, Saint Tedious. Last by Francis Jaime or Jamie. Jamie or Jaime. Josie. Or Hindi, Jose. bug lagi tayo. Kuhan siya kay balik ka na Don Jaime. Ikipili, uy. Yeah, ang kuha na winner ana may bawaan na to ikabunyag na. Ay, Insay na pilian. Kasi naay usahan niya, pangan niya, sumpayan Oh, niya sumpay lain. sa pikaw. mga daog. Abangan. Abangan sa next vlog. So that remains to be seen kasi winner ana. Bawaan na. May bawaan na during the questioning. Ini ka questioning may bawaan na kasi winner. Sana we have something to look forward to. Oh, pwede ra na ni decision na sa mga dad. So our winner for that will be revealed karong January kung asa the nearest. For example, ang imo na suggest og dasumpay ka Binson. Pero winner mo duha. Or depende na Christina. Ganun yun. Okay. Tangi lang ginagin. So that concludes our gender reveal. Let's yagats. Yay! We celebrate. Congratulations. Our big that chance.
Basin pa di ay. Basi na pa din dito. Basin na sa unisex ka pa nga ba? Pag unisex. Iya may should mayuyot. Kiyame. Sandra Cristel, sunod po na lang ni ikakuha ni ka for Ay, sunod na yung puno pa man, di ba? Ikusa lang sa ni. Clara May should Sam Gabriel. Pwede na sa unisex na yung Sam Gabriel. Wala Isa na ikaw? Ito bra sa L. Daniel. Oh, na say Daniel na. Oh, unisex na. Unisex man eh. Unisex. Daniel girl or Daniel boy? Isla. Ayla. Ayla? Ayla. Ayla or Kia. Pwede niya siya Kian Leo. Kian Leo. Michelle. Michelle is French for Michael man. Kristinel. Nel. Kristinel dahil Kristinel. Iya Christine ng Ginel. Yay! Thank you! Yan ni no dia sa ila sa siya dia kapag mapila to ang kuan. Yeah, boy, bagay let's go! Sina kay basi na it's a prank ka, nasuko na. Nasismaya ra ba ka ganyan pag kuan mo sa pink. Okay. Naguba yan now. Kina. Go siya anong pink ang kuan. It's a blue. Blue kayo, blue man ako dito. Ako na lang be. Ay naman to gidani mo ang kuan. Okay? Tripod. Nga blue lagi. Blue lagi awa ang pink atong kanan ha. Blue gyapon. Blue lagi. Lucky gid lagi this. Di na. Ano?